Kapitan Enteng! Nay, kasla ni Kapitan mati sumungad ba daw? Ni, huwag paisaw. Sa tinong ay tipapanan na. Ada pinakasako nga awit na. Ay, mapansiguro iji bangkag da. Manan? Wen, kat no nasobraan ni pari inting ti kinagagat na. Oray rabi ay, ag flashlight niyag trabaho. Ay, an-anwan da ngamin ay ati ado a kwarta. Diyak amo kadakwada gagasawa. An-anwam ti ado a kwarta kan sani ko. Ison tumit lasaan mo amay tugot no matay ka. Isu, mate. Isu asyak. Diyak kaya tagbanog iti kastaunay. Ay, katwan na. Tinapatag, mangmanganta 3 times a day. Badaw, kita no asino man ti lumabas. Ni Maribanang, mate. Sa dino nga iti papanan na. Kan, agdamot awit na abas kay. Ay, mapanaglako No kasta, mapanmanan agi sursaur. Hanya kumapay ngay. Ay, nalabos mo't day ta kinagagatdakin ni Kapitan. Na, kita tilangan ni Maribanang. Kaslabing makitain. Kasanumot nga main. Inal daw nga agi sursursur iti kumkumpurmay. Ngimisit pa yun Diyak man amo kadagita nga gasawa. Ag trabaho da iti rabi. Kasta unay nga raw ti kinagagat da. Tawanan ati bibiyang ta. Sana balay ta saan mo't adat ati mabanaw. Wan mo't kiti Anya nga tamanin ayati si daan ta ita arabi ba daw? Naibos ka din di kangkaw nga inalaki di karayan. Naibusan Ore baset? Naibos nga ro daan. Ari ba daw? Na. Ni Kapitan mo't di agpukpuk kaw. Ang kamang kitaan, amangan no napatag ti bagana. Aray! Anya man ngatan ay ati ibagana. Ay katrumwar kan taing kakitaan. Umayan paray! Nagururay ka! Anya nga minti bagam aya pare. Itad ko man dati basit na ugot ti kamutay. Agyaman na ka pare. Awantan yaman na pare. Ay, amangan mo kayat mo pati sitaw kan karabasa. Ay, kayat ko pare. Ay, mabit lang tamang tidak. Naibagla sida inyo kan ni Marituyan. Ay na. Agyaman unay pare intay. Adamot langan pangrabyan may kinituyang ka. Awatam dito. Ay, nagbasik mate. Ay, nayunang paimot Ay, dita, umanayin. Wow, umanayin pare. Ay, thank you very much Ay, mangtid kan tumanayin inton maminsan pare. Day tala ang tiinyawid mo, anateng, iteng. Undong mo. Nang tidak pa'y ngamin, kada pari ba nung kan Marituyan? Apay lang nga inikam ida. Apay, dakas? Saan ka kuman anang ted tapno masursuro damet ti agmula ije bangkag da. Manon atawan asaan da aminul mula anti bangkag da. Sana bali atas agpaminsan laang met numang teda. Wen nga mairwam da. Itad kanto mat nga itad. Payam, saan ko din nga ikan into nix? Nasaysaya at pay. Mutoy nga rudan dagita nateng, taikilok. Isursur konto inton bigat. Maray, at daak. Anyat gatangam nga ay Maribanang. Ay, saanak agumatang. Umay kula damagan, no kayat mo ti gumatang itilakok anateng. Adda karabasa, ugot ti kamote, kan utong. Sagmamanongay dagita. 35 laeng, Mare. Ay mayat dagitoy. Fresh kan organic. Sige mangarod, Mare. Gumatang akiti ugot ti kamote kan utong.
Ay, agyaman nak, Mare. Mabawasan mo't laangan ti isursur ko. Pangisursuram ngay kadagita. Ay, di ta kabangibang a barangay, Mare. Sigurado ang maibus dagitoy. Anyat gatanga marituyang. Duyaw, maray. Manaw. May salaang. Mabitla nga rod tayalaan ka. Ay, agyaman nak, maray. Ay, gayam. Ni ka di maribanang tay nakabado iti blaw ang naggapo dito itirsinam itay. Wan, apay aya. Sa dino ngay manang ti papanan na. Isursur na kanutila ko na anateng. Mapaniji ka bangibang a barangay. Anya? Ni, apay akas sa ti reaksyon mo? Kapitan ti asawa na. Ngam anusan na tagi sur-sur-sur itinatang. Ay na uray bumaknang da saan dan tumit lama itugot ti kwartada intun matay da. Ay unay daytan. Anya a klase ti panagpampanunot dayta, marituyang? Kalpudnumot. Uray sika marikwanang. Apay, maitugot mau ti kinabaknang mau numatay ka. San mo? Oh, san ka da? Isuasi ka, saan ka unay nga agagawa amang good? Adtuyin ti tuyo agat gatangam ta pumanaw kan. Kasta ti imbaga ni Marituyang ken ka, Mare? Wen mare, ay na, nagsakit ti lapayag ko anak ang ngagitimbagana. Ay, uray no saan tayo ama itugot ti kwarta ken sanikwa tayo numatay tayo. Aggaget tayo latta, Mare. Tapno mapadasan tayo mo't ti maadaan itinarang ay apanagbiag. Ket no saan tayo man na maitugot, adamot dagiti anak, wano kakaanakan tayo amang tawid no bilang. Husto ka, mare. Ay, hamupay akan ni Marituyang. Nagkitid ti pa nagpampanunot na. No siyak tinangibagaan na itidayta. Amangan nun ay pungot ka. Ay, agburburag nga rod ti darak kitay. Ngamlaplapdak ti bagik. Tamangan on niya pa ti maisawang ko. Kun maaramid ko kang kuana. Nasaya at magkit day. Ta nakapagtepel ka, Marikwanang. Saan anasaya at numakiapa ka iti tao, anakitid ti panagpampanunot na. Saan nga agpaabak dagiti kakasta a klase ti tattao. Ne. Si kamot ti masabat ko dito'y dalan ko araw. An-anuam day tagabiyawn. Di mo ibaga nga gardin kamay. Husto ti kunayaw, tataba daw. Na. Mulak man itinatang ti arubayan gaw. Apay-pay laing agmula ka. Kat adamat honorarium mau kastanawd. Binulan pay. Ha? An-anuam kumangay ti sobra. Kat awan mo't pamilya mapakanam. Kan maysa. Saan mo mo't ama itugot ti kwartam. Kan ti sanikwam numatay ka. Ay, unan niya. Apay asaan ko napanunot ti kasta? Imbis ngagbannog ka. Maturog ka laingin ko araw. Tinapatay. Adapay kanam. Nagsubli ka ba't ko araw? Apay? Isubli kon da ito'y gabiyon niya, wanggail. Inusar mo ka di? Saan kon nga usarain? Anyat mapaspasamak mo? Nasabat ko ni Tata Badong di tadalan. Kit! Kunana kanyak. Saan kumutla nga maitugot dagiti sanikwak. Kastamot ti kwartak numatayak. Nalawlawagan ti panunot ko iti daytang imbaga ng kail. Iti anya kumaga pong agsapulak pa ilang iti sideline kaw. Kat adamot honorarium kaw. Nagsardeng ka man. Kamali day nga amon ni Pari Badong. Gusto ni Tata Badaw ang kail. Saan kumutla nga maitugot ti kinabak ng numatayak. Uray saan tayo ang maitugot. Tinapatag. Mapadasan tayo mo ti maadan itinarang ay apanagbiag. Magatang tayo ti kayat tayo. Di mo kayat tikas dyan. Ay, kayat ko ang kail. Inukas tag around. Di mo patpat dyan ti ibagbagan ni Pari Badaw. Ne. Abuno mo't day tawit mo, pare. Bakit? Ay, una yun day ta kinagagat mo, pare. Saan ka umang agmulmula? At tamang-mangan mo't da tao. Na? At damat honorarium mo, saan ka day?
Ada, ang masapol nga ag-sideline tayo. Tapno makaurnong tayo. Agpada kayo kin ni Marikwanang pare. Na, An-anuan nyo nga min ayati sobra kwartayaw. Di yun tumot lamay tugot na itanumatay kayo. ay, naglisi kakit di tidalan ko. Disturbo. Mano tinaurnong tan, inteng. Ay, adam mo tin umani apagpatarimaan ta iti balay adung haw. Ay, matong palmatlangan ti arapaap ta, ado makal ti balay ta. Una, makagatang ta pa iti washing machine mo. Tapno di kan marigatan nga agilgil. Ay, ay, agyaman unay no kasta, inteng. Ay, rice cooker ko mapay. Eh, gumatang ta. Kumplitun tamin nga appliances dito'y balay. Tapno saan ta amarigatan. Saan ta pa'y nga ron agumatang itilogan? Ay, isuti sa runo tayo runungan. Tapno adan tumuservis tang agpasyar. Ay na, iti saan nga agbayag, agbiagak tumat akas dunya. Ay, saan nakastado mo? Pura no kumplitun dagiti gamit ta. Agagit talata. Tapno tuloy-tuloy, ti panagnam ay ta. At damot lang daw. Darat kan simintaw ijay paraangan da pari inteng, tuyang. Ipatarimaan da ka no ti balay da. Ha? An-anuan daya tidak kilabalay? Day tangarod ti kunak. Ang bayam ida. Di oray pa'y agpatakder da iti mansyon da. Saan damot lamay tugot inton matay da. An-anuan daya tidak kilabalay kat dudwa damot lang. Imbag pa'y kadata, nga uray no kalapaw laing ti balay ta kat kontintutan. Una, tinapatag at da pagturugan ta. Itanya kumaaga pong agbannog tapay laang para itidak kalabalay. Uray siyagmat ato yang, jak kaya ti mabannog ngagtrabaho iji bangkag ta. Amang anong umisitak laing, akas kini pari inteng. Ay wag, nakitak ti kudil ni Kapitan. Iw, nagngisit ba daw? Adayon anangis-ngisit ngamsika. Naa! Nene. Sa dinaw ti papanam ko araw. Mapanak ijay ayan da tatambaw, tatabadaw. Anya ngay taramida mi jay. Tinak makitang dan Anya! Kas kala robot ko araw. Saan ka kadi ang mapampanaw? Idi na minsan. Nakitangdan ka manayin kin ni Marikwanang. Mabambanugak lata Angam anusak, tadamot arapaap kao. Da kayo ngay, awan ka di ti plano yu amulaan ti bangkagyaw. Mano atawan ngami na nasaan yu aminulmulaan. Uray sanayin. Sa nabali tadamotin balay may. Mangmangan kami pa kinituyang kau iti 3 times a day. Plus merienda. No ngay maibusan ti kwartayaw. At da ka di manen pangalaan yaw. Ha? Ay, sus! Nagpigsa ti tudutuyang! Ay, agdagdag pa yun ti silenta! Kay, anya ngay ngarter aramidam. Agtugtugaw kalataditan. Buy-buyaam day tagdagdagtad adanaw. Anya nga rod taramiday, kat naabutan ti bubong ta. Ingka mangala ititimba ta itayang paylaang kita. May salaing titimbata. Ay na di mo urayan ang mabasaka. Agpanunot kamot itiremedyaw. Mabisina kong tuyang. Ay. Duwata sa abagas laang ang tinagbati. Mapainak mo nga umutang kin ni Marikwanang. Ilugaw mo latan aday ta duwatasa. Kasano ko mga ilutok ngay. Nabasamot ti kayo apag sumrod ka. Anya? Wen, natuduan ti paglutlutuan ta. Agraman dagiti kayaw. Anya ngay nga roti kanan ta. Sa dino ngayon ti pagturugan ta. Ay, diyak amaw. Diyak amaw, numalasatan tapay day tao ibadaw. Ha? Ada na panunod ko nga ramidin tatuyang. Anya ngay day ta. Ay, kwa, agkid daw tayo titulaw kini parinteng. Ay, sigurado at tulungan na ta.
Anto'y tiluto ni ba ng asupas para kada kayo marituyang paribadaw. Ay na, agyaman kami, Kapitan. Agyaman kami, pare. Naimbagatan nakita na kay ni Kwarog. Tanda ni Marbati Balayo. Un nga rod, pare. Ay, kung din saan min amalasatan da ito'y atay found. At to'y tibado yo, na maganan. Nagpardas matan, Maray. Kat no kailablabam laang itay. Awan matinay. Un nga rod, maray. Ay, da kayo umay. Ada dryer me kan niinteng. Iso ang mamagaan latatibado me. Uray saan ang mainitan. Kasta Maray. Wen, marituyang. Hey, saan akon ang marigatang nga aglaba. Agluto kan agdalos. Ta kompleton ti gamit me wenno appliances me kan niinteng. Saan ka kayaw? Agagat kayo. Tapno makumplito ti sanikwayaw. Uray saan nyo ang maitugot no matay kayo. At least, mapadasan niyo. Dagnam. Ay, tatabadong ken nanatoyang. Agagat kayo ngamin. Tada kayo matlati ang sayaat. Ala, sige! Dinan tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdenga. Kapitan Enteng. Anyat gatanga, maribanang. Sa anak agumatang, marikwanang. Umay ko la damagan no kayat mo ti aglangoy iti karayan. Uray kayat ko, saan mo tamabalin? Apay ngay. Sigurado nga ipasikat naman ng imported as swimsuit na. Napauli magkamat, marikwanang. Ay, kwa, ururayak nga minti mga delivery ti tinapay nga in-order ko. Iso saan na mabalin sumurotak. Ay, sayang mat, Maray. Ni marituyang latan tayo, bam. Saan damutan na panidya bangkag da ita? Ay, sayang mat no saan ko ang maisuot ti imported at swimsuit ka. Anya ti bagbaga, maribanang? Adalan na lagip ko, Maray. Sige nga, Rod. Agpatuloy ako na. Busy ka mo't gayam. Sige, pasensyakan Next time laangan. Nay, maribanang si kamot gayam sa dino ti papanam. Dito'y balayaw, marituyang. Umay ko na sa ludsudan, no kayat mo ti aglangoy ijay karayan. Itakadain? Ay, wen ko mamaray. Ay, nakapudpudot nga main. Sige, Maray. Intag lang, oy. Ang umay ka. Umunag ka pa'y ataurayan nak. Isaganak laang diya usarag. Ay, saanon, Maray? Urayan ka laangan dito, Ruar. Sigurado ka, Maray? Wen, Maray. Okay laang kanya. Wow! Maripanang! Apayakas na tikitam kanyak, maritoyang. Ay na, nagmayat matan data swimsuit mo, Maray. Baklays, kan ready color na. Bagay ko kadimat laang, maritoyang. Wan, Maray, ad-ada si Mexica. Ay na, agyaman ak, maritoyang. Imported na ito swimsuit. Intad ti kabagyak nga agtrabaho ija abroad. Ay, imbag ka pa'y, Maray. Adda imported swimsuit mo. Ay, wan. Usaran mi kumano agawting kami. Ngam tunggal agplano kami.
Saan mat amatultuloy? Isuan dito'y karayan langan at ipangusarak. Ay si Kangay Marituyang. Day tasandukan short pan mo ka diti usaram nga aglangoy. Wan maray, daytoyen. Tanay, awan mo't swimsuit ka. Apay nagbayag ka naglabadungaw. Wen taginalgal ko anaimbag day to imported as swimsuit ko. Saan la aday ta? Karga akpay iti fabric conditioner. Na, agasam day ta. Inkargam son ti may sa asa si a fabric conditioner. Para lang iti day ta swimsuit mo. Ay, napatag day to as swimsuit ko, inteng. Samay saan ta akabailan ti gumatang iti kastaw. Iso anas kan nga aywanak, tapno saan amadadail adagaws. Anya? Umuna kalatan amangan, numabisin ka. Maray, kumatangak man iti barako akapay. Mano a kilo, Maray. May salaang maray. Mabitla nga ro tayo laang ka. Ay, huwag gaya, Maray. Kumusta nga itay swimming niyo kan ni Maribaan ng iji karayan? Ay na, ay nagmayak maray. Anya nga iti imbagbaganakan ka. Awan mo, impakita na laang jay imported as swimsuit na. Ninginaan ka no day jay. Naimbag atasan na kamanan at tinagibasek. Saan mo maray? Ngam amam. Kasla ipaspasikat na nga de imported as swimsuit na. Wan nga rod Iso ajak kaya takad kadwa day jay. Apay masapol nga ipasikat na dagiti imported nga usar na. Namagaan san dagiti sinampay mo dungaw. Bay ampay laang dita. Apay nga iji erwarte nang isalapayam iti imported as swimsuit mo. Ado dagiti lumablabas makakitkita. Di mo ka di pakibibiyangan, day jay. Na, ipaspasikat mong sabit. Daayamot imbagak akasta. Kasanungay no sampayan da. Ay, sana balay. Tadaak mo't dito'y balay amang kita. Mapukaw day ta. Saan, Ninteng? Sana mapasamak day ta. Si Kamot Marituyang, umunag ka. Ay saanan, Kapitan. O may kula isubli da ito'y ragadi binulod ni Badungkaw. Gamanak Pasensya kan, Kapitan, no italaan na isublay. Umunag ka tagkape ka. Ada ni ba ng ije kusina? Saanan, inton maminsan laangan, Kapitan. Agdardarasak nga maing. Sikati ba ka mo? Apay ngay. Awan meten ja imported as swimsuit ka. Awan meten iti nang isalapayak. Anyat napasamak. Mapukpukaw nga rod ti imported as swimsuit ka. Amangan mo't nunayangin. Awan nga rod. Sino nga tati awanan bain anang sukdal iti da ija swimsuit ka? Ibagbagak edikalman ngayon nagmun. Di nakpatpat dyan. Ano ngayon? Aguray ka. Imay ni Marituyang dito'y balay idikalman. Saan ka day? Win. Imay na insubli ti ragadi binulod ni pare ba daw? Apay? Loko day dya Marituyang Di kagpapabasol no di mo nakita. Ay, atapak ani Marituyang tinangsok dal iti swimsuit ko. Ngamen, naibagakan ko na nga imported day jay. Idinapan kami nagdigos ijay karayan. Nakita mo nala na? Saan? Ngam, sigurado ani Marituyang tinangala iti day jay. Nay, si kamot ti lumabas dito tersenak, maribanang. Papanam. Mapanak man iti ayanda Marituyang. Anyat aramida mi jay ngay. Mapan ko alaan ti imported as swimsuit ko at tinakaw na. Anya? Agtatakaw day jay ako Marituyang. Anwan na kumama nga ti swimsuit mo. Ay, nangina day jay, ta imported. Anya nga ti amok. Ang mga nuinla ko na paikit dain. Na, adda pa managnag mo nga iso tinangala, Maray? Ay, sige. Labsan kan, Marikwanang.
Ay, amangan pa'y kit dinumailakon ni Marituyang titinakaw na kanyak a swimsuit ko. Ni Maribanang maday ta sumungad, Tuyang. Unngag paisaw. Anya ngay nga tati umay na ibaga. Agap apuramot amag na, Tuyang. Ay, agpudno ka man kanyak. Nagapa kayo kaday. Ay, saan may? Anya kumangay ti pagapaan, may. Apay nga roda kaslada kaapan, ha? Ay, jak amukan ko ana Basta ti amaw, awan basol ko kan ko ana. Marituyang! Ay, sus. Rumwar ka dita! Aday tan, Tuyang. Agpukpukawain. Maray! Rumwar ka takasaritam. Una yun ni Maribanang. Tagis skandalo manag. Amok amang mangag na Toyang! Rumwar ka dita kat isoblim ti tinakaw mo nga important as swimsuit ko! Anya! Ay namaray, tapni bagaken ka. Awan, tinaktakaw ko nga imported as swimsuit mo. Di ka man agrason-rason si ka, Marituyang. Amok deta nga style mo. Pagan anok ko mangay deta imported as swimsuit mo. Amok apaginteresam dayjay. Ngamen, nagngina dayjay a swimsuit. Talaga lang ha? Dito'y pailaang mat-arubayan may tipagiskandaluam. Tapno maamuan dagiti kaarubab nga agtatakaw ka. Sakbay apabasulan nak, Maray. Siguraduam nga dapamanek-nek mo. Tanuawan, sika tiriklamok iya barangay hall. Ay, saan ka akabutang, Marituyang? Alagitin, ha? Isublim ti swimsuit ko asinok dalmaw. Awan nga raw titinakaw ko as swimsuit mo. No kayat mo, umunag ka taing kakitaan no adaing nyawid ko dito'y balay tap numapnag ka. Anya nga jamok. Amangan no inla ko mo. Ay nasan asyak ti pagpupungtutam, Maray. No imbagak nga awan. Awan! Di mo ipapilay! Agtuyan tigat-gatangam, ganay. Nagyaman na, kagawad. Ay, talagang kayang nga ipapilit mo, ha? Ay, sus. Sinagsarda nga na, Ay, sus. Sino ko mga ti mangala? Kasi kalaan mo Kaslada na nabanang kanana, Tuyang maday tagap-apa, kagawad. Wan, gapulangit imported na swimsuit ni Maribanang. Ha? Ano nga min ayat imported as swimsuit na, kagawad. Mapukpukaw ka nung nga rod, katatapon ni Maribanang, ani Marituyang tinangala. Ay, narigat ti kasta, kagawad. Yan nga rod Ala, yung kaanawan ida, kagawad. Amangan no, pinatay dam. Naimbag ta nagawid ka. Ano dahi tarupam? Adumot sugat nam. Nagapa kami ngamin ka ni Marituyang itay. Kasanumot ngamin. Di na kayat nga isubliti imported as swimsuit ko ngay nala na. Anya ko mati isubli na. Nupod no asaan nga isutin na ngala. Mamati ka kadi kanyak intay. Ni Marituyang tinangala itinay as swimsuit ko. Ay, di kag papabasol. Ang moment nga ado ti lumablabas dito arubayan ta. Saan laan ni Marituyang? Kahit asino nga ron tinaddo maalimabas idikalman. Sige man, intay. Daka mo ah. O makitam, Na. di mo matgayam amaw. Iso asaan ka makibiyag. Anda ko ng gail. Anya tay kunayo nga ipaaramid yo kada kami kindigani. Ipadalos ko di kanal. Nagado ti roon na. Ang mga ano pagbalayan ti ulag. Day talang. Wen. Ay, Kaano nga arugyan may? kadiitan. Ayabam ton ni ganay. Sige. Mga saganak ton itimiryin dayaw. Ay, uwan gayam. Nan ano ti rupa ni Antimanang. Adumot ti karamot na. Nagapad na ka ni Tuyang. Ha? Apay ang nagapad ha? Gapulang iti imported as swimsuit ni Antem. Ha? Ay, nagsimple mo't gayam ti nagapahanda. Wungarap! Jeep! Aw, apay gani. Adamat lupot dito'y kanal. Ha? Lupa out. Wan, Jeep! Red mat ti kulor na. Ay,
No saan ang agbidawt? Swimsuit day tao, Chay. Ha? Nay, kita mo. Oh. Nay, nagmayat ti disenyo na. Ay, madlaw ang inginain. Ay, wanan niya. Ay. Daytan sa mo di mapukpukaw a swimsuit ni Antibanang. Ha? Ay, isumod Chay ko Chay. Nadakamat nga min kanyak ni kagawad. Ti maipapanit ti swimsuit ni Nanabana nga mapukpukaw. Mutoy dayta. Ipakita kini Angkal. Angkal! Apay? Aw. You see this? Aw. I will see. Oops. Dahito yung kaditi mapukpukaw as yung misot ni Antibanang? Ha? Sa dino tinangalam iti day takwaraw. Hindi ka nala pagdaldalusan may. Kun kahit. Naiyangin siguro. Sa dino ay ti pangikarga kiti dayta oy. Ay, ikargam iti batya. Takitaan to ni Antep. Sige, Angkal. Dahil, ti imported a swimsuit kumat daytoy adda dito batya, inteng. Apay ngay, akapit-pitak. Nasarakan dagani ken kwarog. Ije kanal nga impadalos ka. No kasta. Kababain ka. Pinababason mo ni Marituyang. Tagayap na yangin ije kanal. Ay na, jakmut amaw, anayangin gayam ijay. Tinton maminsan. Di kag dardara sudos iti desisyon ma. Bakitam ita? Di si kamatlat na kababain. Inteng. Ala, inka ije balay da Marituyang taing kag suray. Saan na saya ti inaramin mo apan ang pabasol ken kuana? Asinaw tinang ipag-apaunagam day tabanang si kabadaw nga. Adda ka no napatag nga ibaganakan ka, Tuyang. Ay saan? Diyak kayat ang makasarita day tataw. Ala, paruwaram itamot lang. Ay, saan kumamot akas ta, Tuyang? Agsarita kayo anaimbag. Tapno masulbaryo ti parikot yaw. Agtugawak lang dito tabantayan kayaw. Narigat mo't no panawan kayo manain. Amangan kidi pinatay kayaw. Marituyang, pakawanan na kumanda. Nayangin gayam ti imported a swimsuit ko ijay kanal. Sorry talaga. Tasi ka adagos ti pinabasol ko. Suri tarupam. Kalpasan ti panang ibabain mo kanyak. Saanin a maulit, Mare? Saanin a pulos? Sorry talaga. Sorry. Mala, pakawanin ka. Ngam adda kondisyon na, Maray. Naskan nga ibagam kadagiti ng ichis-chismisam. Asaan apod na ngagtatakawa. Ay, win Mare. Aramidak dayta. Basta pistan Sige, Maribanang. Pista nga rudan. Ay, arakupan ka man, Maray. Ay, Maray. Ay, nanabanang. Saan anasaya at tagpabasol no awan mo't pamanaknak mo? Taitiuti na, sikantumat lang tinakababain. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Apay nga iba nang tadi na itimplan iti kapay? Awan kape kan asukar. Na, apay nga? Gimatang ka kumaa. Saan ka nga gungat? Na, Tama pa anak umutang ijay tersena ni Marikwana. Darasem, makakapi ako.
Good morning, my beautiful kumari Kuanang. Maditiring kumareng gaputan nakaisem ka ng kablao kanya kan ko na beautifulak. Riman niya gantal daw ka. Kasta aya. Kat talaga mat beautiful ka. Ay na, bagay mo pa na ta blouse mo. Ay, dahito ada na labaga ribon na diti sangwanan. Wen mare. Ay na. Imubing ka iti day ta blouse mo Kano ukay-ukay laang daytoy. Sagsasanga 10 pisos lang. Ay, kunak ano 1,000. Saan? Bagay ko gayam daytoy. Ay, inak tumanan ag-ukay-ukay iti kastoy maray. Wen amare. Bagay mo tibado nga daribon na. Andan tumot siguro makasirpat kanya ko na niya. Iti kinapintas ka. Ay, katuwan amare. Ay, mare, beautiful. Ay na, nagmayahatan ulit-ulitam nga ibagati kasta. Ay, mare, beautiful. Umutangak man iti kape kan asukar. Ay, kinapudno na mare. Awang pa'y buena manok apulos. Ang gaputa, beautiful ko nam kanyak. Sige, pautangan ka. Ay na, agyaman beautiful kumare. Ay na, naglapsat ka talaga. Nay, nagapuan niya wantay. Ay, di taman tersena ni Marikuanang. Napan kagimatang? Imutang ko nam Ha? Tawan mo't kwarta niya ang kelmaw. Kat no papanak kumamot umutang. Mapan ka umutang ngamday. Nasken nga ay aywem ni Marikuanang. Maday ti aldaw na. Ha? Kasanok ngay aywan ni kagawad ko anang. Ay kat mang panunot ka iti pamuspusan Kasano yung amin niya inayayo, antay? Kwa. Imbagak beautiful kumare. Kahit, Pinautangan na kadagos. Uray awan pa'y buena mano na. ay, kastamot nga ro ti aramitak. Ay una, tapno pautangan na ka. Nakapanimid mo't ni kagawad ko anang di tatirasina na. Ay, kasano nga tan? Naibagamot ni Auntie J. Beauty, Paul. Anya pa'y nga tatibagak apangay ayok kan kwa na. Amo kaon. Ay, umasidaga ka nakaisam. Naimbaga bigat mau kagawad. Ha? Uy, nagmayatan day tabuok mo kagawad. Nagsilang. Uray adayuak pa'y lang. Makita kung ti kinasilang na. Aha, ay nasilang ayang agpaisaw. Ha? Hindi tan. Imis naman. Wine kagawad. Ay mayat nga rod adya usara kapag shampoo. Anyaya ti sampaw. Jay arutang. Mayat nga agpaiso day jay. Pinasilang na day tabuok mau. Di nakarkaron no iwakray ko to'y bukaw. Ay, wala kagawad. Makita talagang ti kinapintas mau. Alan, iwakray mo tabuok mau. Sigay, mabitlaang. Ay, inwakray na nga agpaison ti buok na. Nay, apay nga guyak ka ngay. Ha? Ay, madi talaga ti hangot ti buok na. Mayat ka di malaang ti bukaw, kwaraw. Ay, mayat kagawad. Nagsilang. Ang maguray ka. Apay? At dagarami na. Mabit lang tayo katak. Ay, Jack na di ko ha? sa naimbag. Ay na, thank you, kwarog, tainikat mo. Kagawad. Apay? Umutang man. Anya? Pautangan nak itilaw. Tapno maawagak jar armag. Kagap-gapon ni Antim nga may imutang. Umutang ka ba? Win kagawad.
Ta nagpintas day tabuk mau. Nagsilang. Sige, manualod to tanga maya. Ha? Ibagam no mano. Ayos. Ay. Aburido ka manain. Pumanag na ka dito'y paimot nga rod sang wanak. Adda nga rod problema. Ije ka ruwar nga agpagnapag na. Saan adito'y sang wanak ta maulaw ak amang kikitakin ka. Ayawan pa'y pulos bibiyang mau. Uray na ibos ti bugoong sukaken asain. Problema ka dagitan. Problema ma. Di na mo nga rod ikan iti igatang kaw. Awan nga rod igatang kaw. Di nakpay tulungan nga agpanunot iti solusyon. Naimatan ti panang parigat mo dita bagem. Naawan bugoong mapan ka umutang akin ni kumari magwanang. Ay, win anya. Ibagam abayadam, numaalam tay pensyon ta. Ay, win. Day tangarod taramitag. Basta atag panunot iti solusyon. Nagkapoy ka na ya. Apay ngay. Idadalod ka. Awan mo tin signal ka. Kasano nga mawagak di ararmag. Waraw. Ha? Apay nga ingatong-ngatong data cellphone mo. Agbirbiro kak nga rod iti signal. Nagpukaw mo tin ti signal. Ay na, kasta talaga dito'y kabildatan. Agpukaw-pukaw ti signal. Papanamaya. Ang damot igam mo nga ikubag. Mapanak man umutang di tatirsina ni Marijuanang. Umutang ka may. Una, tawa na pulos bugoong may. Ay, sana basta-basta agpautang ni kagawad. No di mo ay aywain. Ha? Masapul nga aywan? Wan, inayayok itay. Iso a pinautangan nak itilawd. Ay na, sapay sa anak analaing amangay ayaw. Ay ikwaraw, kasanungay nga inay ayaw. Imbagak ang nagsilang kan napintas di buok na. Pinautangan nak may. Ay, nagregatan ay ati umutang. Nay, na. Apay ngay. Intuon mo matanda ta cellphone mo dito itok-tok ka. Wow! Pulbar ti signal ka. Ayat gayam dito ituktok mau. Napigsa ti signal. Kasta aya. Nagpigsa ti signal aw. Ay, talnakan ko araw. Kainak umutang. Marikuanang. Di mo kunain nga umay ka matumutang. Adaya imbagak akasta. Imay imutang damari ba nang kanikwaraw. Ay, puro utang tibuen naman o kita. Unay mo tamalasan. Ay, maray. Itada ka manditan. Kasano ngayon ti tersenak. Ay, maray. Amom kaday numano ti maaw-awat mi apinsyon kinibadong kaw. Hay, saan na pa naglastog? Ang sagli 5,000 kamay. Aw, kwenta umon. 5,000 plus 5,000 equals... Apa pagkwentaan nak ngay. Ay, mabit lang ta kwentaak. Ahap, carry 1, carry 2, carry 3. Nagadumat a carry daytan. Awan ti carry dayta, maray. Ay, mabit lang, maray. Tasabali ti style kong agkwenta. Dumanon iti carry 10. Sangapulo aribaw. Ay, una yun. Arigatang pala dayta bagim nga agkere-kere. Aw, 10 aribaw ti maalami a pensyon may inton umay alunes. No umutang kita iti buguaw, sobra pagbayad may 10 aribaw. Kahit sa anak nga umutang maray. Ay, jak aramitin day tatamabainak. Sa anak akas kadagiti daduma naglaing nga umutang. Kas kumakin ni Maribanang, kini kwaraw, ay na naglaing nga umutang dagijay ang daytaw ti tanda na maray. Anya dayta? Di da mo ti agbayad iti utang da. Ganda ito'y pa'y ti tanda na maray. No siyak ti pautangam, agbayad akadagaws. Ay, an-anwon mi ngay di 10,000 ang maalam ikin ni Badungkaw. Ang, sa anak nga umutang tamabain na.
Kasta unay tibain ko, Maray. Nala, umutang kan. Saan nga raw, tamabainak, ay ilingad ko day tirupak dito ilakom akrispap. Tatalaga ang mabainak. Ala, umutang kan. Di mon lingdan tarupam. Amang ano adda kumulbat. Ay. Sige man laengan. Oray mabainak. Umutang akiti bugong, asin, suy, ken suka, ken... Nagadon! Ay na, mababay na nga rod, Maray. Ang, nayon ako na, oray mababay na. Nala, basta sigurado ang ngagbayad ka, ha? Ayun, Maray! Apaman ang maalami di pensyon mi kinibadong kaw. Agbayad ak adagaws, sa nga 10,000 ko naman. Ang, nayunak pa'y ati utangal. Anya nga ituyang. Nakautang kamatlaan kini Marikwanang. Ay, siyempre kita day ti supot ka. Napumpun na. Ay, nagadunday ta nga inutang mau. Mabayadan pa day ta. Kay, sa nga 10,000 jay maalat ta pensyon ta. Jacket mabayadan na. Siguraduam lang nga mabayadam tanay. Kababaay, no saan ka ngagbayad? Ay na, bayadak ka day. Di ka madanagan. Apay di ko araw, jak makit-kita. Ibirbirok na siguro ti signal ti cellphone na akap. Tila papapanan na. Papapanan na. Di ka turturudan. Uray lang, Pasok ka. umuli iti kayo. Tapno maawagan na lang, di balasang ararman na ijay ilay. No ngay matinag. Naglaing tupay nga umulin ni Kwaraw. Nakitak iting imulay, imo na jay ulo na. Naglaigan. Di nakpay singsingiran, Maray. Tawan pa'y pagbayad kaw. Kahit kaano ka nga roda singiran ngay. Inton maalan ni inting jay honorarium na Ay, mabayag pa'y nga roda. Tauray siya katururayak matay honorarium ko. Agan anos ka kaday, Marikwanang. Itata na alam jay kayat mo. Di nakmatawawagan nan iti beautiful. Ay, wanan niya, Maray. May beautiful ko, Marikwanang. Ha, Mare. Dakabadong matkan Mare tuyang nayjay. Day, nakasukat daadwa. Papananda nga ta. Mapandan samot alaan tay pensyon da 10,000. 10,000? Nakaamam at 10,000 ti maala da? Imbaga mo ni Marituyang hindi may mutang. Iso a pinautangam, tadakkel ti maala da a pensyon da. Uwan Maray. Sigurado ano maala da di pensyon da. Umayag bayad da dagos ni Marituyang. Sapay kumaa, takas nga agpaisaw, Marikwanang. Nay, apay asim mardeng kan ngay kwaraw. Nakadanon tayon dito yung pangalaan nyo iti pensyon niya o kinitata ba daw? Apay, di mo kitkitain tuyang. Kat no isuday tan di pagalaan ta. Ayun anya. Bumaba ka yaon. Sublian kayo inton madamdama. Sige Kwaraw. Urayan da kami nga rodan Wine, tata ba daw? Apay ngay adimot law may agbayad ni Marituyang iti utang da. Kat nakapensyon dan samot tan. Talaga nakapinsyondan, kagawad. Intulod kan sinukon ko'y dayjay ilay. Na, isun samot dayjay. Kita mananalaing Kwaraw. Minanatuyang dayjay. Papanan na nga ta. Kasla sa bali mo tatersina titurungan na. Naa, apay ngay dyan ti papanan na. Kat adda utang na dito'y. Dito'y kumaati papanan na. Nay? Ijay sa bali atersina ngagpaiso tinapanan na. Anyat aramidan na nga ta ijay. Wow, gumatgatang mait. Ay naglukon. Dito'y tersenak ngay mutang. Ngam iti sa bala tersena ti paggatangan na. Kahit napankamit laing nagbayad iti utang mo kini Marikwanang. Wun, napanakon. Kababaay, no saan ka ngagbayad? Amok Di matang ka pa yan, Teresina na.
Wan, sa dino kumapay nga iti paggatangak. Sige. Agluto ka nga rudahin, tuyang. Agbayad akon mare, ta nakababain matken ka. Ay, agyaman nak, mare, Awan utang kun Awanin. Ipid mo nga ruden jay listaak. Wen, mare. Ay, mari kwanang, nakabayadan ni Mari Tuyang. Sampay nga rod. Apay ngay, kat naala damot tan dya pensyon da. Wen nga rod Kan, ijay sabali at tersena ti paggatgatangan nan. Na, apay ngay akasta, kat dito'y tersena mati imutangan na. Wen nga rod Nanay, isumat day jay. Uray po utam. Saan nga umay dito'y? Mapanmanon iti sabali at tersena. Ay, madimot ati kasta. Kabadang! Dumagas ka man pa dito'y tersenak! Mapanak ko maidibalay ni kumpare nga inteng. Apay aya. Ipalagip muntuman mo't di utang ni Mari Tuyang to may nabayadan. Na, ay kunak man no nakabayadan kan kamaray. Sa isumati bagbagan ha. Lumabas-labas laang dito'y tersenak. Sabali ti paggatgatangan na. Ay kababain ti kasta nga aramid na. Sige, agsubliak to maray. Tama pan kumampay kasarita ni parinteng. Nagkuna ngamin alumabas-labas ka ijay tirsina na. Kahit ijay laang matipagnaan, numapanak ijay balay ni kumpare nga inteng. Ay, uray saan ta nabayadan? Sayang ge pagbayad ta. Naa, imbagak itikan ka anas kanyag bayad ka. Saanin, mapalinlat tama. Ay ingka agbayad. Tano saan, siyak ti mangipabarangay kan ka. Ha, ireklamo ka kini pare inteng. Anya! Imbag ko man no saan may ramraman. Intag bayadan, duwata mapan. Ta siguraduak nga yawat mo di pagbayad mo. Hala, intan! Inteng, nakabayad mo't gaya man ni Mari Tuyang iti utang na ka ni Mari Kwanang. Ay, nasayaan no kasta. Imbaga kanyak ni kagawad ko anang kahit. Ano saan pa lang agbayad? Ay, makaungitan. Katsi ka, nakabayad kan iti utang mo. Ay, nagbayad ka dagos, tapno pa utangan dak tumanan. Ay, kabaranggayan di ta kabildatan. No sa dino a tersena ti pagututangam, ijay mat ngarod ti paggatangam. Itikas na, awan tumaod, apariko. Ala sige, didan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay. Kapitan Inteng. Kitaam ni Mari Tuyang kwarog. Agtiltiliw manan iti mano kasi daendaken ni Badong na. Yay, nagpartak ato maray ni Nana Tuyang haw. Ay, nay na, tinukmaan nandiyan upa. Natukmaan na dagaos. Bili ba ka talaga ka ni Mari Tuyang? Naglaing agtiliw iti manok. Natiliw na adagos jay manok haw. Talaga tumitiliw iti manok. Ay, imbagda pa'y. Manok manen ti si daenda kinitataba daw. Ay na, nagmayatan, nabiyag. Hindi ko na nasisilayan. Oy, Badong! Ang Anya aramidom dita? Ay kat nakatugaw ngagkan kanta. Ay, natiliw kon jay manok. Napartik pa yun. Ay kat nasaya at ano kasta. Ilutom nga roden Si kamutan ati mapan mangala iti isagpaw ko apapaya.
Sige. Panak nga ruday. Chip. Hadag suksukit iti bunga ti papaya, J.O. Aywan, ninsamot tatabadong dayjay. Wan, isungag pa isaw, Chip. Mula na aya dayjay papaya. At damat aya, mula na papaya. Apay nga rod ngagsuksukit iti bunga ti papaya. Nagpakada siguro iti akin kukwa. Ha? Nagado ti sinukit na aw. Purusan nan samot amin na bunga ti papaya. Ay, sos, tidakas na. Numaamuan ti akin kukwa. Ay, sigurado nga agungot Chip. Nagadunda ito'y inyawid mo a papaya. Adda na ata, adamet na loom. May salaang ti kasapula. Anya ti kayat mau, isublik ta kita. Nangalaam ka dagitoy. Sinukit ka. Nang sukitam. Dita. Dita ka ruba? Uy, psst. Hindi ka man nagtagtagare. May salaang ti kunak ngalaam. Nagaduma dayto yan. Ay sus, nakabasol ka manon. Ha? Day talang nga papaya, nakabasol ka. Ay, adan tuman mangireklamo kang kan. Awan, unay lagat at danag man. Apay anak ko nam nga awan, kat saan mo matamula da ito'y sinukit mo a papaya. Awan ti rumba nga pagdanagam, tawan ti nakakita kanyak. Sigurado ka nga awan. Wen, awan. Iswa relax ka lang tuyang. Ala, yung kalutuan ng dayta, ta si dayantan. Darasam, tanay, I'm hungry na. Day, marito yan. Anya day tay gamaw. Malukaw maray, nagparti kami kinibadong ko iti manok. Umay kayo man tadiguan kin ni kapitan. Ay na, agyaman akmare. Adda si daun men ka ni Enteng. Ay maray, isublim day tamalukong ko ata nangina day ta. Ay wen, mare. Di ka kati madanagan. Isublik tao. Ayan na nga, iti karniti manok. Ape ngay, kiwar-kiwar mat day ta impadigo ni Kumari Tuyang. Puro mo't papaya, ti makit-kita. Ay wen. Ayan ngay nga agpay jay karne ti manok. Awan mo't. Puro papaya, ti impadigoda. Ay kat ano santan Ay. Pili ka pa'y laang may. Anya pa'y ngay, winin Tinula a papaya day ta impadigoda kadata Inteng. Ang anya ngay ngarod. Si daan talatan Saan pa'y analoom Hapre pa'y lang. Anya hapripe ngay bagbagam dita ka ba daw? Awan mare. Day tamot po ti papaya amula ni bakit inga ti tantan awam. Saan mo't amare? Ibagbagam sa matasan pa analom. Ay, saan mo't amare? Hapripe kung kunam. Saan nga raw? Mula ni bakit inga day ta. Amok Ilaklako na ijay ilay, ta imbagla nga day gatang na itibagasda. Aya! Iso ano planom ti mangalay ti dayta ay ipakadampay nga umunakan kwa na. Ew! Ano ka ma? Sa anak mo tamang mga niti bunga ti papaya? Ha? Jak kayat dayta protas! Ew! Jeep! Aw, Napaliw mo ni tata pa daw? palpaliiwak pa'y laing. Nay, sisiimon na di papaya. Ay, kaslakayat naman ang ti agpuraos. Dakat na loom anabati abonga na. Isunsamot ti mapanaalaan jay. Paliwan talaing no anya ti aramiden na. Apay, di tapay lamapan ni reklamo kini kapitan? San pa'y? Bayan ta adya aking kuko at mapanagreklamaw. Ni bakit inga ti akin kuko iti dayta jay? Imbis ko mangagmula mait. Ni, day jay. Day talag sisiim iti mula ti akin mula ti aramidon na. Di mo raramiden day ta agan eh. Ay, talaga asaan jay? Ay, kababain day tang aramay. Mare, nadamag mo nga agreklamo ni bakit inga.
Apay nga grek-reklamo, Mare? Jay kanu bunga timula na papaya. Maibibos. Anya? Sangapulo kanu ide. Ita, taltal lumatan. Na, dayjay matay sisiiman ni Kabadong. Di mo ibaga. Ani pari badong tinangala ka dagiti bunga dayjay apapaya. Jakmat kit di maibaga, tawan pamanagnak ko. Ngam nasiputak nga minakit kitaan na sa umisem-isem. Kan adapay nangag ko ngayong bagana. Maluluuman. Kunana. Pampanunutak nga ron, Mare. Tapi nadigwan na kami ide ni Marito yang iti puro papaya. Aya? Iso ang mapagsisilpok ti amin. Ay, kaslamapan. At talagaan ni pari badong tinangala iti papaya. Ay kat, isilpo mangarudan na jada diti panunot ko, Mare. Ay kat no pagsilpuan ta. Nilatan pari badong ti rumwar a sospek. Wala, Mare. Iso talaga. Kanya nga iti makunam tuyang. Mapan kusukitan na, dagiti nabatbati pa'y apapaya ije po na. At dapay aya imbatay. Inaldaw ko nga rod akit kitaan. Darangidangan dan kahit iti napalabas ngal daw. Di ka lamabain. Inalam lang arudon dagiti bunga na ide. Alaang pa'y laang may jinabatay. Okay. Numatiliwan da ka ngay. Dakes ka manun kin ni Kapitan. Kumparik, mate! Nay. Papanam ngay. Ay kat inagsukitan aji nabatbati pa'y abunga. Adda makakita kan ka. Awan, danag mo na ya! Che, pinuros amin ang nitatabadong jay bunga ti papaya ni Bakat Inga. Nga raod, nakita ka mait. Nay, ay, che, duwata makapanagdag. Katuwang mait. Talaga asan asim mardeng ni tatapadong. Aging ga di na maibos dagiti bunga ti papaya. Sana nasayati raramidin ni Tata Badong. Ay, talaga saan, che? Di mo tultuladan. Apay kumatuladag, che. Agmulag mo ta, iti papaya, no kayat kaw. Mas daawa. Tanapukaw matantay bunga ti papaya ni Bakat Inga. Awan na ba ti Apulaos? Awam matan. Idi kalman, adda. Idi makari nga kitagsapa. Awam matan. Ay kat sigurado nga da nangala Jakmat na si puta na no asino tinangala. Adda suspet sa Maray. Ni Kabadong. Ay, agpadpada ta talaga iti suspetsa. Urayan ta ang agreklamo ni Bakat Inga. Angkay, adda ni Apong Inga di tarwar. Umay ka no agreklamaw. Ay, pastrekam. Nana, sumber kayaon. Dahil pagkapiga mo, kapitan. Ay, kastamat kan kain na bakit. Anya ti reklamam. Ang gano'n ang takawit si bunga ti papayak. Si kapay mo't abak-bakatan ti takawan da. Ay, di dala maasyan kan ka. Gagito'y kakaro ba, kapitan? Talagang awan na sila. Uray mula ti bakit takawan da. Ay, asino nga tayak tinagtakaw ka dagiti bunga ti papayam. Angkal, Apay, ingat nga tumutan ti imam. kayat kung nga rod ti agrisite. Anya day ta i-recite mo. Amok no asino tinangtakaw kadagiti bunga ti papaya ni Ina Inga. Ay, naglaing kan nga iapok no amaw. Ibagam nga rodan ni tisangwanan ni kapitan. Awan sa balay, no dini Tata Badong. Anya? Nakita mi kiniganay, asinukit na dagiti bunga ti papaya ni Ina Bakit. Ay, naskin abayadan na dagiti inala na abunga ti papaya. Ay, agyaman na, kapok. Nagsaya at ti pa nagpuspusom, tempod nam tinakitam. Marituyang, addaman la damagakan ka. Anya day ta, Maray. Adda inyaw awid ni Badong mabunga ti papaya iji balayaw. Ha? Napan ngamin nagreklamo ni Bakat Inga iji barangay hall.
Asinaw tinreklamo na. Ni Badong kumanan. Nikat di ka agungat Ay, sana ka makaungag. Apay nga ron nakabanikas ka ngay. Apay, dakas nagbanikas Jar mo mga minti agungatan. Talagang agungatak no pabasulan nyo ni Badong ka. Agdamdamag aklaang mat. Aha, no kidadda mapukaw, nilatta Badong ti pabasulan niya. Apay, anyala unay ay ati pagkitkitaan nyo kan kwa na. Agaalay ti saan na ko kwa, ay madimot ati kastang aramid jaw. Apay papasulan da ka ng alay ti bunga ti papaya. Ada pa managnakyaw. Agtal na ka. Ay, sana ngagtal na. Yan. Tadyak kayat na ito nga aramitin nyo kanyak. Agpabasol kayo kitain. Ada nakakita kan ka. Kawan, Di mo ipilay. iruwar mo da kita nakakita kanyak. Nuadaman. Kwarog! Anggal! Isunod din nakakita kan ka. Nakita na ka, Tata Badong. Amangan mo't ano, sana siya tinakita yaw? Sika talaga, Tata Badong. Na, Namintaluda ka nakita. Muna nga peso. Namin ano na nakita na ka, Tata Badong. Nangag mo pare. agul-ulbod laeng dagito'y atanod mo, pare. Abay, patsam ti magbagata. Winata nakita na ka nga ron. Saan nga rod apod na, pare? Nakita na ka nga ron, Tata Badong. Na, Kunda kas ti agululbod. Bayadam di bunga ti papayan di bakating ka. saan ang agbayad? Tawan inalalak. Dagito'y ang nakakita at tanod mo, awan mo't pamanagnagda. Nalaing dala ang agaramit iti istorya. Oy, saan kami nga agar-aramid iti istorya? Na, Budno ti bagbagamay. Nakita da ka, Tata Badong. oh. Nakalusot akong tuyang. Awanen ti basol ko. Anya, Dinipinsaak to'y bagi. nga oray si ka, tinangibus ka dagiyay bunga ti papaya ni Bakit Ingga. Shhh! Di mo pigpigsahan Mangagda ka. Talaga mat nga may asika tinagsukay. Pinigpigsahan na kidain. Uy, agulimag ka man. Ay, mabainak ba daw? Saan anasaya at day tangaramid mo? Stop it! Nasaysaya at numangag Na. ni Kapitan daytoy ngay bagbagak. Talaga mat nga main asika tinagala kadagiti bunga ti papaya ni Bakit Ingga. Na, talaga kayat mo na may balodak, tuyang. Una, tapnog nakam ka. Pag-istoryaan da kan di tarwar. Uray siyak may ramraman. Na, nagsidakenangan kamay. Uray, mabainak ka talagan ba daw? Sumarte ka ditan. Kapitan, Apay na sa pakangay may diti barangay hall. umay ko ipudnukan ka. Ani badung ko tinagala kadagiti bunga ti papaya ni Bakit Ingga. Sabi ko na nga ba Mabainak nga minon, Kapitan. Iso asyakon ati imay. Imbagkan kata mong tagbain. Ni pare Badong, poskol rupa. Ay talaga mo. Nakababain at talaga. Pagmurta ak manday ta apari Badong. Aray, anuag ngay dagito'y abokal ti papaya. Tangay di mo kaya tagmulta. Imulam dagita tapnusan kan nga agala iti bunga ti papaya ti sabalay. Ay kwa, binayada kon pare. Mahilig ka iti papaya Basta, surutom timbagak. Nagsango kami ni di barangay hall, pare. Si Si sasango pa'y ani marikwanang. Inyawat ko ti bayad ti papaya ni Bakit Ingga. Kan nagkidawak mo na iti dispenser kan kuana, pare. Ay, basta agmula ka iti papaya. Na, Wano anya pa'y dita anating. Wano prutas. Tapnusan kan nga agal-ala iti saan mo ako kwa. wanan pare. Ikan kanto nga rod nagbunga da. Ay na, tatabadong. Saan anasaya at ti agalalatan iti saan mo mat ako kwa? Ituloy mo tagmula, tapno adda apikan. Ala sige. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglery.
musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Ha? At datan dito'y batog ti balayyaw, tataba daw. Mudto yan at tipliti yaw. Manaw ti plitek. Sa nga gasaw. Mabit lang nga raw. Taalaek ti sa nga gasot iti pulsak. Ataw. 50 data, kwa raw. Tinggaw. Inton maminsan manain. Awanan niya man na. Mabit lang. At ang samot na bati yaw. Ha? Ay, awan mait. 2 karton ken may sa abaglaing ti kargak. Sino nga iti aking kukuha iti day tabag? Ay, kung nagkidiano kukuam. Ay, saan? Ay, mga nukukuha dagiti muna pa sa hiraos. Sa nabalay, i-turn over ko langan iti barangay haun. Insublim ka din ti baga na bati iti tricycle mau. Undata, in-turn over ko iti barangay haul. Tadyak mo't amuno asino ti aking kukuha. Kahit hanya nga tilinaon day jabag. Nginginaan a laptop, tataba daw. Aya! Wow, saan lang nga day ta? Na, At dapay kwarta, alinaon na. ay, just kay, ay, no amok laing ko ba? Ay, napauli magkamutan, tataba daw. Ha? Ay, dalaing nalagip ko kwarog. Siguro, bak nang tinakaibat iti dayjayan niya. Siguro, diyak mo tamamaw. Ay, sayang! Sayang at talaga! No amok lakuma, inala kundi jabag. Anya ti sayang ba daw? Ha? Ay, jay ay... Anya ako, ada ka di manen kalukwan a planom, ha? Sika, ba daw? Anya kalukwan mo ta sasawim dita. Amo ka, day tanga style mau. Tapno saan kanyag panunot iti dakais, ibagakaw no anya ti sayang nga ibagbagak. Anya, Adda na bati abag iti tricycle ni Kwarog, kat nginginain a laptop. Kain adda pa'y kwarta na. Sayang nga raw tasaan ko pa'y langay nala, kunak ngamin ano kukuha ni Kwarog, iso asaan ko akinot ko te. aday taka manen ako na. Na, No saan mo ako kwa? Saan mo apaginteresan? Nalawag! Jay, Aw, anya tira aramidam dito'y balay, jipaut. papaayaban na ka ni Kapitan. Abay ka now. At jay barangay hall ti akin ko kay ti laptop ang nasarakam. Kat kaya't nakakano ang makasarita. Negosyan ti gayam ti akin ko kay ti dayjay a laptop, Jep. Negosyanday. Ay, mabit lang raw. Tag-showerak B8. Uray saanan, Jep. Agdardaras ngamin ka no. Mabit lang mo ti pa nag-shower ka. Sika ti makamaw, Jep. Sumaruno kalatan. Why? Ibagam nga umaya ka. Taday ito naka-envelope mo tinegosyan tayo kani Kwarab. Napuskol Ada ako nang kain. Kapay nga itakalaang. Ayan dyan negosyante nga aking kukuha iti laptop anabati iti tricycle ka. Ay nagsublin iji ilay tada ka no napatag alakad na. Nagbayag kan tumay. Ay, agawid ak nga rin ang kain. Ay sakbay nga gawid ka. Alam na timbatin na kwarta para kan ka. Kwarta? Wen, timbilin nang itid ko kan ka. Negosyante iti akin kuko iti dahi a laptop. Kahit napatagkan ko na dagiti dokumento ang nakasave iti laptop. Manungay ti inted dayjay a negosyante kan ka, Jep. 10,000 pesos. Dakkel mo't gayam, Jep. Una, ta negosyante kat nga raw. Ano? Anya ti kayat mo, ta ilibre ka, jipaut. Uray, soft drinks kan tinapay laang, Jep. Ta nga raw din nagmerinda iti tersina ni kagawad ko anang. ay, anya ti kunam Kwarog,
Sino tinangtad iti kwartakin ka? Diyan negosyante nga aking kukuha iti laptop anabati iti tricycle ka. Manungay tintad nakin ka. 10,000 pesos ay. Wow! Ay, nagdakulin ko araw. Mangibalato ka mata na. Anya nga tano, ilibre mat ni Tata Badong, Chip. Mabalin, mate. Ha? Mala, sumurot ka kada kami, intataba daw. Intayo agmerienda iti tersina ni kagawad ko anang. Na, merienda laing ko araw. Di ka pa'y agyaman, taadda. Hoy, Jipot, sana sikati ka sa sarita. Saan kayo nga gapa? Ikang kayo iti sagsasangaribo kaya o kalpasan ti panagmerienda tayo. Wow! Ay, kasta ati ko araw. Ay, nakay kayat ko daytan ay. Anyat gatangan nyo ka Badong, J-Pout, kan kwarog. Da kayon ti agpili ti kayat yung amerindaan. Jipaut, tataba daw. Siyak ti mang bayad. Ay, umuna account, Jipot. Sige laeng, Tata Badong. 2 soft drinks kan 2 tinapay ti katangag mare. Maibusyo ka di dayta, Tata Badong? Sagay sa kami kinituyang ko, Jipot. Mala, agawam ki di matan at agpili. Ice buko kan biskwit mat ti kukwak, kagawad. Ha? Dayta kadilaang. Nayon na miti may sapay a soft drink kagawad. Kwinta amutain, tabayada kaon. Nay, itaman pa'y kwarog. At na kwarta kita. Inted tinegosyante nga akin laptop itinabati iti tricycle ka. At dakon tuyang. Nay, sa dino tinagapwam? Ijitirsina ni Marikuanang Ado'y ti soft drink kan tinapay parakin ka. Nangalaam iti kwarta a pinanggatang mo kadagitaw. Inlibre ni Kwarog dagita. Pangalaan ngay ni Kwarog iti kwarta na. Adda nga rod kwarta na ta into tinegosyante nga akin kuko iti laptop anabati iti tricycle na. Sigurado lang ba daw? Maamwak lang nga gululbod ka makita. Good morning, Badong. Umuna ako na di bangkag tatuyang. Nangankan? Nagkapiak laan. Mga lakantulangan iti balon ta. Anya nga iti ilutok asidaan ta. Adtaw ti 200 pesos. Gumatang kantaw ni Jitirsina ni Marikuanang. Anya nga iti gatangag. Uri anya. I-budget mo daytan 200. Tatay talaang tinabate iti 1,000 nga imbalato ni Kwarog. Ala, siyak nga rodin ti makamaw. Ala, ibalunot mo na saya at to'y balay, wine. Ang mga noo may tumanan dagitag tatakaw iti bagas. Wun, siya kaun ti makamaw. Muna ka. Mala, gananad ka nga raw. Kompleto ti inalakabalon may kinibadaw. Agbuta sa klaang ta sumarunuak meten ije bangkag. Tuyang! Na. Tuyang! Apa yan nagsubli ka? Kunak man no nakasangpot kan ije bangkag. Makitam ka di daytoy. Nay, cellphone mo't dayta. Sa dino nga'y tinangalaam. Napidot ko ije kalsada. Kas lang inginaan pa'y. Ay padasam man nga iyon, takitaam no asino takin kukwa. Adda nga rod password na. Jak malukatan. Anya ngay nga rod ti planum iti day ta cellphone. Panunutak pa ya. Ay nasan kan nga panunot. Kayat mau, tay bagak na niya taramidam. Anyang ay? I-turn over mo day ta cellphone, ije barangay hall. Tama nga no sapsapulunan, takin kukwa. Ha? Ay kwa? Inton bikat langin. Ta panunutak pa na yung bagdate magbagam. Anya! Rabein ba daw? Anya nga iti planom? I-turn over mo ka di day ta nasarakam a cellphone ije barangay hall inton bigat? Saan samay? Na, apay asaan samay? Nanginang amin dito a cellphone tuyang. Mailakok dito iti 15,000 pesos no kwa. Na, asinaw tinangibaga.
In research ko iti Facebook Ay saus, di kagar aramed si kabadong. Isoblem day ta cellphone. Na ay amangan mait no awan ti kwarta nga ited ti akin kuko iti dayto a cellphone no isoblek. No kasta nam na maam nga adda mayawat akwarta kan ka no isoblem day ta. Ay katwa na. Ningay kwaraw. Nakaawat to pa iti 10,000 pesos. Iti insobli na ti laptop anabati iti tricycle na. Ay na, saan aday ta ti panunutom? Na. Di ka di maragsakan ang makatulong iti padam ataaw, Ay na, tuyang may ibusin di bagasta. Kat daytoy laengan tinamnamaek tuyang. No mailako ta daytoy, o di makagatang tamutan iti mano a kilo a bagas. Ore may sakaban pa'y ano kayat mau, makagatang tapay iti appliances ta. Ay saan? Na. Inton bigat! Isoblime day ta cellphone. Na. No di mo kayat, siyak ti mangi turn over iti barangay haul. Nay, papanaam ka ba daw? Ay, maparak man iti barangay hall maray. Isublik man da ito'y cellphone na napidot ka. Cellphone? Wen maray, daytoy man, Nay, nginginaan mo ta cellphone day ta ka ba dong? Wen amaray, iso nga ron niya isublek. Ay, kaasi madyakin ko kung ano saan ko nga isublek. Naimbag man, ta saan mo nga inlako day ta? No da dumala nga katamang ano inlako dan? Ay, katuwan, nasing putak ata, maray. Saan ko amabalin atagi ko enday to'y, ta saan ko matako ko. May kami dito barangay hall paray. Kanyat masapul ba? Ay, kwa, paray. I-turn over ko man day to'y. Kanya dayta? Cellphone. Cellphone? Sa dino tinangalaam? Napidot ko ijay dalan, Imbag ta di mo nag-interesan. Si kamot, paray. Oray no marigrigat kami kinituyang ka. Ken, awanin ti maisaang may. Isublik lat ta dahi ti cellphone at saan ko matngarod ako kwa. Ay, very good. Mutoy nga ro din ta ipost tayo iti Facebook page ti barangay hall. Tapno, makita ti akin kukwa. Di umay nanto alain. Ibagak to si kati nakapidot pare. Ay, wow! Ay na! Agyaman na ka, pare! Nay, si kamot tada dito'y barangay hall, maray. Ningay pare inteng. Sinukon na ni Maribanang. Ay, no kasta! Agawitan ni Maribanang? Wun, nalpasan ti bakasyon na. At dagagaram. Ay, kwa, umay ko kumasaludsodan, no addan tinangalay ti cellphone na napidot ko, maray. Mano alawas yung tinapalabas. Gamawan mo ti bagbagan ni pare inting kanyak. Ay, wun, at day may. Ha? No, jak agbigdot lunis day jay. Kasta ka day, maray. Urayam lang ni Kapitan. Agturong siguro day jayan dito. Itay ka pa dito barangay hall pare? Kwa, tuwa nga oras yung tinapalabas. Ay, pasensya ka na ta sinukon ko ni Banang iso asaan nakasubli adagaos. Okay laeng. Anyat gagaram? Kwa, umay ko kumasaludsodan, no addan tinangalay ti cellphone na napidot ko, pare. Ay, uwan. Imay di lunes. Ha? Ay, kwa, pare. Awan ka di timbati na. Ay, awan matimbati na. Awan kwartang imbati na, pare. Awan. Ay, na. No kasta, namnamaam nga da kasukat ti panang isublim iti dayja cellphone. Sa dino tinagapwam ba daw? Ije barangay hall. Anya nga itinaramid mo ijay. Napan ko laeng sinalodsod. No addan tinangalay ti cellphone na napidot ka. Kay, apay nga rod akas ta ti rupam anagaway. Masuro na nga raw. Awan mo't imbati da akwarta kasukat kumamat ti banog ka. Anang isublay ti cellphone da. Imbag pa ni kwaraw. Ay nabadong, uray awan inted na akwarta. Maragsakan kalata kumaa, tada na tulungam. Nuamok lang akas ti mapasama. Saan ko kuman nga insubsubli da ya cellphone? Inlakok laguman. O di ada kwartata kuman. Ay, saan na nasayati kasta? Na? Apay,
Kayat mo ti mangan, iti makan anaggapo iti dakas nga ramay. Kayat mau? Ay, tatabadong, agbalbaliw ka. Saan mo apag-interesan, ti saan mo mat ako kwa? Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.